Tharĩkĩra cia aici a Mahiũ Samburu irakĩrĩria o gwa kĩathengia mũngũrũrio wa kwĩtana na aici aya ũrĩa ũgathĩkĩtwo nĩ thirikari. Ũtukũ wa gũkĩa Jumamothi nĩrĩo ekinaĩ matabanĩtie tharĩkĩra kũrĩ icagi ithano na gacagaca-inĩ cia kũiya mahiũ maratharĩkĩra na kũratha andũ atatũ, gatagatĩ kao arĩ cibũ wa itũra rĩa Pora na gũcoka gwĩthara na mahiũ. Nataka kusema na Rais Ruto na Waziri Kindiki, ni nini tunangoja? Mnasema disarmament, hatuoni. Kila mtu anapigwa hapa, askari anapigwa, wiki mzima tunauawa. Mpaka hata chief leo anauawa na raia wengine na NPR. Sasa ni nini ambayo mnatungoja? Watu wetu hawana silaha kwa upande hii na tunachinjwa kama mbuzi. Mpaka viongozi, mpaka askari yako. Sasa ni nini unangoja? Tharĩkĩra ici icũngĩrĩirie thama ya aikari kuma mĩciĩ-inĩ yao magĩtigĩra tharĩkĩra makĩria, aikari magĩkaĩra thirikari kũhanyũka na mĩtũkĩ nĩguo kũhukia aici aya. Ambaye Pura saa hii hakuna mtu anaishi. Tumetoroka tukakuja saidi hii ya juu. Pokota hao wametupata tangu jana, mliona vile wamevamia jeshi kwa hii ngozi ya Chachunai. Askari walipata majeraha, hatujui kama wamekufa. Leo asubuhi vijana wale walikuja kuangalia mahindi kwa maboma vile watu wametoroka jana. Ndio wamepamiwa. Ũici wa mahiũ nĩguo ũrerĩkana gũcũngĩrĩrio hagũkua ũgitĩri mwena ũyũ, kũrĩa thirikari ĩragathĩkire watho wa kwaga kuma nja kuma hwaĩ-inĩ nginyagia rũcinĩ. Wakati tuliona serikali KDF alikuja, tukasema asante Mungu sasa imetukumbuka. Ndio jana wamepigwa. Leo asubuhi ndio chief wetu ameuawa. Sina chief na ameuliwa akiwa na uniform. Full uniform. Kwa hivyo tunaambia serikali wajaribu sasa kuhakikisha kwamba wanapigana na serikali nyingine, sababu hii watu ni kama wanaonyesha nyinyi kwamba ni serikali wako na nguvu kuliko nyinyi. Tharĩkĩra ĩno yũkĩte o rĩrĩ Minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki acerete gĩcigo-inĩ gĩkĩ kwambĩka birigiceni ya kũrutũrũra mĩkoreno gatagatĩ ka mũingĩ na gũtunya arĩa megwatĩire matharaita mao mũgarũ na watho. Mimi naomba kama Mkenya, kama kuna kile ambayo utasema utafanya kuja kusaidia Wasamburu, hebu jaribu leo ufanye kazi yako ambaye nilikupa kura yangu ya kutosha na nikachagua serikali yako, pia umechagua Kindiki. Jaribu vizuri sana ufanye kazi leo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.